jumpa lagi Pak Manis berangkat di Bek Ciko karo Sirara. Tadi oke baik no Mas, sampai ketemu di lokasi boy. Ayo go yuk mata nih sampai lokasi ki paman, kiri langsung Kambon loh. Semoga mendapatkan sebuah keberuntungan nih bolo peno ya, muka-muka bisa kena. Ayo bro, rada rengket ya pringnya. Kasihkan lo, ayo Wiko. Bolo lumayan. Kena Rara karo Ciko. Oke baik. Nah, para ono prit. Oke paman. Lumayan gitu, tembol. Oke baik. Jangan beda. Jangan masuk. Masukkan kok. Terus. Kau cerak ya Mbak. Kayak bola, enak bola. Kalem ra. Wah. Terbaik, mantap bola, babon. Nyemplung bola, main gede kan. Budi, karo iki gedene. Pupu lemu. Kena bola hasil nggogoi. Oke bola. Delok prit. Lumayan. Oke baik. Cuaca terik kok. Yo pasti. Sikat kau. Kenceng. Ciko kuantang meni. Rene. Harus terus. Dia masuk. Aramu gak bos. Sikat. Kena bola. Baik. Dia lanang nek. Boleh dulu. Rara ya. Sikat lah. Ya, ngawang ya. Balik muter ini. Langsung sikat ra. Ndase ra. Kau kaca tak? Sikat. Kena tuh. Kena. Oh, ikan aja. Kena nih, Pak. Kena kok. Merah, mantap. Cek bola diambil sih. Jeru ya anjay.
poin lagi bola matane jerone kok ngono lho. Nonton Ri. Oke, putih nok. Oke, bola lanjut lagi HP ini. Munggah bola. Sikat. Kenapa? Penggolam gitu loh, adalah monster loh. Lah raranya ndi? Kena rara. Mbo. Wong dhuwur lho, Mbah. Oh, iki lho. Kena iki. Pati Patno. Ini kena lho. Siap. Monster. Monster tau ada kandhane kok. Wis baik. Terbantu. Baik bola. Hei, Ciko cekelan wi. Wow. Oke. Yang ini iki Ari. Lah iya. Wah, ngene gede. Ayo, guli. Ayo. Boni ko. Cia ora. Hei wi. Cia boni ko. Terus. Wah, mantap poin bola. Poin gogoi. Jawab buntung. Enggak ada buntung. Oh. Oke, baik. Sama Ciko dan Rara. Kambon semak bola. Yo. Rumah tua. Sekarang. Ayo. Siap. Nyemplung, Mbah. Medun, Mbah. Dhuwur ketok, dhuwur. Tak wasane dhuwur. Luput bola, scan gede sih. Scan serap. Belum bola, muka-muka saya kan ya. Go, medun go. Salah luar dhuwur. Wah, setelah kabeh ya, Mbah ya. Gogoi. Yo hasil lho. Oke, masih mantap. Masuk, Pak Kru. Oke, baik. Tali dulu. Terpantau menek bola. Garap sik kuwi lho, ketok biat. Kayak gendot di kiperi. Kayak bola kuwi to, ketok to. Oke no. Muga-muga ya iso keneng, muga-muga. Iki Ciko. Oke, baik kena bola. Oh, menek ini mau bola. Yo. Kurang yo ini bro. Halo. Mantap bola. Oke no. Piye iki medune gini iki? Bola wah ini kasih lolos si Mayunan. Mantap. Bola
OTW pulang golo. Kuning kabeh. Ya ini titik-titik tapi ngen seluruh badannya ora ireng ngono. Kuning kan kuning. Guys, kek Cikoro Rara kek sampai ngomah ibu lo. Rada peteng mau. Ya soalnya mampir-mampir. Rada mati itu monster. Jangan lupa biasanya like, comment, dan subrek. Oke no. Mampir-mampir